Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasni saja nyadu shpobuji main step hadu sabuji janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam seneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kedak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok boro wan nompat slam wan ban syem ka admission hakane music school. Ka jingkot Ukraine Menteri Rangba Kajala Konrad ke Sangmai kinong ilam ka Khasi Student Union KSU halor ka jingtmu jong ka sorkar ban menjuri ka amendment jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arjar upsau kamsham la ajing hun satia kinong ilam ka tega seng kisamla pule. Presiden Rangba ke KSU ba Lambok Sarwel Marngar haba kren sya kilat patai kubor laong ka jing kren kalong ka pen artatin ya ka KSU bat kampen hun halor ka jing dawa weng ya ka tei ka an. Ulaong ka KSU kambam jaklut ha ka kam henry da ka jinglong Rangba man ai da ki jing tho ba dei ban pensange shwa ya ka tei ka ak. Ka karwo ka basai da ka KSU kalong babaro ki mele na rilum kasi ba jentia ki balapan syong syuki ling ba ki paiba ala da ki don ka jingit kli bat ban penhun ya ka jai ban reu dei ban ong bait tang ka wei ka kantin ba dei ban pensange shwai kene ka an ong ba lambor na kaliang ka KSU kala pentip ba kan sa syong jingelang leng ba ka isi kum no perkhat alor kane ka mat ki egi senjam la da dei ban syim hadin kane kumba kala pen bana shala ki paradkhot ha kapor bukisha khang lenti ha ki pulit shua ban sha khot sha kami jong jing ye keren kamu ngi haban pen kre biang pada segi wei pat kilat jing ki ke menjor kasni hadian ka jing perlong na kalian kesen ni ka tuka jing ki buat si peni kum kata jing persa ya jing bom hon bat jing bom lawan pediang yang gini ke amendment sha kham tam ni ka an lawan lalong an yang duka cara usang halak ban keren kuasai ba kecing keren kalong bangin sohun kabadang dap sebun sing tatin ba hot na kaliang siam ulo kubur ya kita di balong belit poin ki bangila ajin tho na do pran juno bari bangi kuat man panpa so kan prinsipal kabangi ki dan sebun ki kita ki luhul ki ba dan kam pun ha pencana balek si kelong kucing riam ya ka jinglong try jungi ya do ko siap bat jinglong berpak jo hak jingi ther ka jingi tai ka sarkar kala pen i le jong ini yang kitam wat preng tikimat ki bangi la snow la ajin tho andrei tang da ka tin long ba don kam ya sup ya kapor pan priang ni ya jumud jungi kata tang tak tin kam ni jing tho dang kren susu ba ya kenik an don kam ban pan ba susu maka dorbar senrai handai hadu banu ngan sani tengdang liang juga sengi kren basai bangim hon ni jing kedu ta sni ini sasong perkhat kum kasi isi bilat ni tin dengan le nomor nimpua bakno ka an ke ba sarkar kan marang long ban ban mau juntot pajung nong jadi terari kata sabut on deep and abian kan ada episode tu i kidon ka not kidon bar jong i ba kalian senja khadlu song bai hu se ai hu se no tingi su tu bat kwa ban keren pak kan kerwo sebero tiki amli kasih napo garidum nyuk bring nyuk trak berkoi lagi don ke jingit kli ke basai wabet bat ki kwa ampat hun yo pai ba la jiet ke song ski ki ben ong tang wi ken tin don kam man persenge swa ni ki don kam ke jing ter ke jing tai hot siam terwa je kata ro ban ong ba hakita ki amen ben rok soban un sokot ki tsang balang ba per un sokot te sinjuk nu sa sunong traditional institution ba per banyak ter banyak tai ban ajmut
Andai apa tu gile kini beli ke belum bilang kita ki setiap udah berokok. Aduh besar. Setakat pelong ni gup keseng bangi ibah kan ke ani pelong berdoa ke bangi kuat man pencana. Ni ibah tu entah kini sing saya bersih kita lagi. Iya beli. Jing thok pak keseng tu hak tu ai pi tu berdoa. Jika syong sa ke kaki atau ki sutu anu kan. Nuk ni nuk syada nuk ba arja tak usah pas kan. Keserta sempat juga isti udah rokat tersuyak itu ngilngo ruwat kita em kasih juni baru ya belum ada absaru kayak itu pengatang publik domino kembo ikan ya syapno asyhadu bin syam bin taki punya bi per gelak ban ajmut wara jaga an tebak hak na bekenun ji tekuk hari mentagi bersang wara teman-teman pikiran ong bagan pen like kita ke ong benar belum mar pai ba supaya kita tengku di ai di buat don pa kemudian surah hari ngasowan dong buat tangkap prinsipal akro tabun pak cukup malam uang ba kani ke MIS PF kanum yak like ya kata kalan transfer kata nem kejiakan kum kata wilayah kan uang kanum yak like hentai sutu hi nangkong ke ai kristen ke ima selak sosial kai lupa mata ai sistem mipa kata syukuran berbeli rutin dengan angkun tu. Kalau kami ke besok, bangun ingin sania akan 100%. Jadi janganlah dak soto ya kata beli naduk kong tu musim ke consultation suatu banyak cakap. Dalam soto bagai kabut yang sekarang sih tengyo ban kensau nam tak kecil nakam yang serkar pakmu baru rakyat ni ni soto serkar kan pentelun ben atau instan dia ada kau serkar penting kam dah kena kelak kita pilih nasib bersya berkelat ini. Ibun kilat genti yang wangin habannya, menrai kumkalong lomba, ni habannya song bunyi kertum bersisi. Aku yang saban perkat jenai ni kakam. Dengan kuat, ngim kuat hidup ke sarkar, kan lihat kebor penuh kebentah, rai haban sapu ke sarkar. Malam hiong ba sarkar kala syukran tang dah ketir, bahkan sebesar biang hak dorbar senrai banwan dia kan ni, dia bukan le amendment. Lada sarkar kam ai da kajing tho tani kam sim su ya ta kajing penkela da ka ba take in consideration ya stakeholder baro kum kaseng ya sim jar takadang wong saben ngasoto kum kaseng idon ngasong ban perkat sele ndai hab ban bu jikrilan ni minister kasih gemele kasih gile yu lo na kakam ngi pha te ki makin long binong tho an ki thau ki an ban ya dam bi ki an ban da Ibalong syai ke. Dan kalian tu setengah kalong menurut ni secong perkat ngim ong ba ngibam jeklut jakam ngila pen ila jong jelok raba ajong ngil ajing tho andai. Kami kenduk tasing ni sukaram sai ngim sohon satia. Kata ka secong kamram jong sarkar bangi ngi ai ke jeng tho secong sarkar. Masukut ka ketin de ngi usap ya keren ka ketin. Hi ke government ong kumni. Bangilai keren la puisi bun ba gitu jing tunah di kendon di beber jong ka yang ni warak ini amendment ban include ya ka dan transfer act ini yang keempat long kadang duna pula kita ka amendment kam aji motoi ru ini nomor ini kalau investor friendly kam beneficial di ba jadi ngilai ithir wi aji yang begin se syong se keren nak betaban amend ini ban pensaju su si ba ban pensngau si ba di nalor nang taru nilai keren ru nilai ong ba sudah begin frame i rules sudah begin amen susu ini apa ondor bar senrai ni sakot di seng halang baro oper stakeholders nadu inong elam snong inong elam hima di traditional head si baro ndrengi ni ong pet ni te di bangi i ka jing tho gini ka an ti kalau ka an ya cakor ni patla bang pediang hadu mentah Ndre ya kata kajing ong gajung piru babin sakot ni syukudiang nomor bilang ong tangka ketin ni pali officially deka sarkar assure ni berkhot kata dekat hadu berpoi kata kapor kan hadu ke sarkar kala peti saya kam ngiting nomor hun hadu mentai kena palam hambai dia pakai tiral pat ke kajing ikan sampai keren Tiral pinya keren liu kelen tiral haba nadu mensuangi la pen ibe ya ke opposition ingin tere ar banyak keren tiral hamkan dari keren sampai keren Dan biji kusno dengan jumlah kan ketak yang berkomakan dan kumur pikir ni kita
MD halor kata kalau rem kan bagi orang bah agak amendment ni penrung ya kami galia dan transfer act nri habak ni puli bahaya ya an beda nomor puli ke memorandum bejung ini dan sebut li memperhadali di poin si bagi bah pila perkop bor do kata-kata kita governing council kalau ban bypass di an di repair nri bagi keren bagi amik yang mungkin bypass di an repair di state laws ni ada empat jadi yang beli elaborate beli pensyai ni Tigi yang pengisali aku rules. Dia wala katar yang tanggi rules sebelum happy pun berliburit ya bahan. Tigi yang toh abdi bing snai ka amendment ke pertama wala dengan free megi rules se invite yang borok di stakeholders kata ke assurance ke jongi. Ini ko bangi ong himene ba mengihi ni Yos go verbally tang dekat tin nyempat i dekat kam dengan mukar nyempat i dekat kam kemun mengihi nyempat pun ban yang ya kini ka MS IPF Act. Because solar keren kau makan jangan rakyat dengan investors lembaga agensi kan rakyat kata kecilan atau kami macam itu dulu kalau standar government itu pada sudah tahu macam itu pada sudah dengan lebih puli ya kan ni act berkawai ya ini bah kan ni kalau investor friendly ini kalau people friendly kemudian jadi banyak function dia lo kata kalau rem ke mangiru ni select banyak dulu ni sebelum ni jengki repair ka sarkar kemengan ban sistem ko ang ba insa aman ni kani ban insa ban big hagi rules ndre kana keren ka tin ka bing padi ka kam ni kemudian padon ni ang ba markhmat ye kemat jong chief minister bagi menteri bagi birokrat hang tu bagi ngalong apprehensive hi bat nyempat hun nya ka bay keren reminya keren sekeren ni ru pesulut kai ka por kita ingin pada ini kita komitmen kemudian pipi kular kemudian pipi pensyai agak cukup in black and white kemudian ini pada benda ini lah. Yang bagi kebagian pulih ketika ni, kemenangan isu so.